Pravilan izgovor od velike je važnosti za sveukupni razvoj djeteta, uspješno učenje, socijalizaciju i razvoj komunikacijskih sposobnosti, a upravo je nepravilan izgovor glasova najučestaliji govorni poremećaj u dječjoj populaciji, zbog kojeg roditelji traže stručnu pomoć logopeda. Za edukacijsko-rehabilitacijski postupak neophodna je primjena specifične aparature kako bi proces prevazilaženja određenih poteškoća bio brži i efektniji. Sa ciljem unapređenja života i rada u školi, u osnovnoj školi Prokosovići nedavno je izvršena nabavka opreme za logopedski kabinet. Radi se o dva aparata, to je digitalni logopedski set Behringer, koji u sebi ima ugrađen preko 50 različitih programa koji se koristi u tretmanu različitih govorno-jezičkih poteškoća i pored ovog aparata dobili smo još jedan ovako vrlo praktičan aparat, vibrofon, koji se koristi prije svega u masaži logomotorike i u otklanjanju artikulacijskih poremećaja i naročito je dobre rezultate daje u korekciji rotacizma, to jest nepravilnog izgovora glasa R sa kojim bi naši učenici, odnosno djeca, tokom svog govornog odrastanja imaju po najviše problema jer je nekako najkomplikovaniji za izgovor. Nedovoljno razvijen govor, mucanje, teškoće čitanja, pisanja ili izgovora često stvaraju nedoumicu o tome kada potražiti pomoć. Neke govorne poteškoće se prevaziđu vrlo brzo, ali činjenica je da iz godine u godinu sve je veći broj djece koja trebaju logopedske usluge. Zato što nam djeca na upis dolaze već, ja ću se usuditi, po slobodnoj procjeni kazati, bar 1/3 djece na upisu trebaju logopedsku pomoć. To su obično neke blaže smetnje, ali koje u svakom slučaju otežavaju praćenje nastavnog procesa i mogu, ukoliko se ne otklone na vrijeme, izazvati teže posljedice. Tako da zaista rekla bih da je ekspanzija tih govornih poteškoća u posljednje vrijeme kod nas. I naravno preporuka roditeljima da ukoliko uoče da dijete odmah dovedu jer je bolje, lakše je spriječiti sve dalje. Naravno, znači ukoliko primijeti bilo kakva odstupanja i ukoliko u govornom razvoju svog djece normalno je da potraže pomoć logopeda. Pored osnovne škole Prokosovići, logopedska oprema nabavljena je i u školi Lukavac mjesto, a velika prednost je što je i roditeljima i djeci omogućeno korištenje logopedskih usluga tokom nastavnog procesa.